За унтаад босоод ирсэн. Өнөөдөр энэ хавар хүмүүсийн амьдарч байгаа бодомж орчныг харуулнаа. Ариун Варанаси хот. Энэ юу вэ? Бурхан юм бах та. За амарч хэлсэн юм байна. Ахуул ялаа малааг л үнэхээр тоодгүй юм байна. Сайн уу чөтгөр болоодсэн ёслоо. Зураг наа. Одоо бас л их дээр үеийн л 200-300 жилийн настай л харагдаж байна да. Сэн газар яагаад нэм нойтон байт юм бол юм асгаад байт юм болоо. Үрссэн. Өнөр бол онцгүй байна. Газар нойтон шиг юу вэ? Нурамир юм бэ. Yoga training. Ganga Fuji home. Çıktıkın बैठे भी शो. Hello. Lassi. With this cup, one lassi. 50. Okay, one lassi. 50. Thank you. Video. Yeah, video, YouTube video. What is this yellow one? Kesar. Saffron. Okay. Thank you.
Thank you. Ласси. Мэдгүй хүмүүст хэлэхэд нэг юм тараг шиг чихэртэй тараг л да ер нь бол. За цагдаа нар бол та буута. Шин цагдаа нар हम लोगों की भी энд юм арьс цайрах өвчтөй хүмүүс амар нийтлэг байд юм байна. Юунаас ч болтой. Би бол энд баг 20-30 юм арьсан цайрсан хүмүүстэй ер нь харалтлаа. Жишээ нь өөр орнуудад Монгол Монголд бол ийм хүмүүс яг мэрсэр байдаг. Гэхдээ ийм элбэг байдаггүй. Тэгэхээр энэ хүмүүст нэг учраа асуудал байгаа болол арьс цайрах өвчин элбэг байна л да. Finish your lassi? Yeah, it's okay. За энд нөгөө хүнээ ингээд ил аваа явж шүү. Hello. Oh, wow. You have to wear it light jacket, is compulsory. Okay. When you are in the middle, then you can see the view. You see the big temple in the house. За тэгээд энэ мөрнийхөө гүнд нь бол ер нь маш олон хүний цогцсон байгаа. Загас бүгдийг идэж чадахгүй мэдээж. Яс масыг нь идэж чадахгүй. Тэгэл байгалийнхаа жамаар сандаа идэгдээ шингээл дуустдаг баг л та. Family keep the body near by the river. And with body only man comes, not woman. Woman live in home. За энэ нөхөр надад морой санал болгох гал. Яасан ч гоё морь өвдөө ядж хат. Зарим тэр тэмээг нь унал унах юм байна да. ऊपर जाना रही तब ना यार कि हमें उठा दिए हमारे लड़का ऊपर उठा के देंगे. Hello sir. He said that you want to ride horse. It's okay. I'm interested in that camel. How much is camel? How much? कितना लेगा? 1000 दे. Sir, he asking Lord. He asking Lord 1000 rupees. कितना बोला how much hello come ये राधा बैठावा जाना चापल चढ़ी कर दी horse ride No. It's too expensive. come No. how much Not 1,000. कितना how much Ja, нүгэр юу байна? how much come 200. 100. 500 Huh? 500 100. 500
Come. Outside. Run. Come. 100. Hello. 자, сайхан тэмээвэ. 100. No, no. 200 now. Hello. 200 बोला अबे. 100. 200. 200 plus 200 कर. Hello. Come. 200 दे ही घोड़ा. Come. Hello sir. 200. Okay, okay, 200. पहले ही 200 कल बड़ा का. सर आने का समझ में आ गया. हां? हेलो सर, तू 1000 बोल रहा तो यार नहीं 200. हाय. पहाड़ा पड़ ले क्या करूं? सब चालू हो गए मन सब जगह लोग जाना तू 200, just 5 minutes, 5 minutes. Like, ज्यादा नहीं होगी घुमावा Yeah. बस एक राउंड होके मरवा दा कम. जो लगल जैकेटिया वो स्पीकर है घुमा के डाली है ली आई भाई इतना कर. जहां के I तब will go around and then come back here. yeah, yeah, okay. I will be here. Ooh. Ooh. सर और पगला जी. आने के बाद सर. नेक्स्ट. सर नेक्स्ट. हेलो सर. За. Тэмэн дээрээс нар орхон гэж. Аргагүй өндөр амт юм аа. Аргагүй өндөр амт юм аа. Бурхан минь. Манай энэ бро Outside. хаашаа хараад байгааг нь мэддэхгүй. 100 rupees. Outside. Тэгээ юу ч ойлгохгүй. Video. No, 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 bro. White horse. Come. A beautiful horse, but no, no. Video. 100. No, 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 no. 100. Хаашаа хараад байгааг нь даанч мэддэхгүй юм Sir. байна. Excuse me. 100. No, no, no. Okay. 100. Sir. 50 rupees. Oh. तू भारी लाना. За анх 1000 рупийг ч одоо бүр 50 рупи болцсон юм чи. No, 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 no. यहाँ खड़ा हुए संध्या. 200. 1 so Together nice. 180. $180. हाँ रख ला यार अरे अब इतना कम करे फ्री कर दी 5-6 जने मेल में कितना करना पड़ी. 5-6 जने का मेल हो हाँ. कहाँ है अब ना भैया बता करबा कोई कम कोई बेसिस मेल में कमा ले 20 रुपया. आज हम दिन बैठ लिए सवेरे 10 बजे के बाद ये सवाई पैसे मिलत है. तब न कथे छुट्टे चिल्लर तुझे. हाँ और बोले ले ला यार 180 रुपया हाँ चेंज तो दा इनको लाइफ जैकेट वही पे है Okay, thank you. अरे 50 रुपीस चेंज टिप 50 रुपीस. It's the tip. 50 रुपीस टिप. ओ बे. हेलो. 50 रुपीस. No. 50 रुपीस. कम. दे दो कुछ So people living here? या sometimes Like these people or another? साधु What is it? Sadhus? Like Agori Baba, yeah, type? Baba. Нөгөө хүмүүс ч энд амьдэрдэг юм байна л да. and local family Can I see inside? बाकी टाइम है तुम्हारी इच्छा दे दा inside nobody Линд галаа түлээл. no one they live here sometime Ингээл унтчдаг юм байна л да. Нарнаас өргөө алхлал унтчдаг газар юм байна л да.
नहीं अब वो गिर गया वो पकड़ा हुआ Thank you. За бурууд нэг 500 өгсөн. Монгол мөнгөөр нэг 20,000 төгрөг юм уу да. the Parvati Shiva wife. Sivo This part, this Okay. one Okay. is Parvati Shiva wife. Wife. Yeah, and this is the linga Shiva Like symbol of symbol. yeah. Shiva and Parvati. This is the nature, and this is the what to call universe. We Okay. come from nature, we go to the universe. We come За, from mother. Энэ бол Шива, энэ бол Шивагийн эхнэр юм байна л та. Гэхдээ зөвхөн одоо нөгөө бэлэг тэмдэг гэх юм уу? Тэгээд хаасаагүй нэг ингэж байрлаад шүтдэг юм байна. Varanasi, we pray Shiva in the lingam form, not full Shiva statue, only like this. So who sleep here? Local some. Some random, Yeah. like that kind of people. Yes. Okay. Хин нэгэн хин дуртай нэн дээрээ дунтж болтгол юм байна л да. People can live in Varanasi whole life without 1 rupee. If you want to live here whole life, you don't need any money Wow. because you find food from the temple side 3 times, and you can sleep anywhere in the ghat. Take a free bath in a Ganga. So these kind of people don't use money Yeah. whole life. Yes. Энд амьдарч байгаа энэ годмонд байгаа хүмүүс амьдралдаа нэг ч мөнгө хэрэглэж үзээгүй хүмүүс олон байгаа. Гиндэ сүм рүүгээ ороод хоол идчихдэг. Тэгээ энэ хаваараа ингээд унтчихдаг. Watch your head, okay? За энэ хавар нөгөө Шива ханууд нь. You can watch your head. Careful. Окей. If you want to go top on the mosque, the top, you have to pay 100 rupee. They charge 100 rupee something. And then you can go up. Nicely. We are there before. За ажиллахгүй байгаа сүмийн Монгол гулж орох ч шүү. Rooftop is 100. जाएगा pay him 100, right? yeah give him, he will give you back 100 rupee back. Maybe I have 100. Yeah, you have. Okay. Sir, back for it. कम बोलेगा लेके जाएं? हाँ, कहीं बंदा अंदर डराने में काम आएगा। भाई आगे रख दीजिएगा ना। Wow. इसको हम बेल दे रहे हैं, ठीक है? हैं? इसको हम बेल दे रहे हैं। ठीक है, कर लीजिए। Wow. Simulan rimba. Харахгүй шít нэ. Харахгүй шít нэ сүм биш үү?
from British time. From British era. Yeah, Very old. very very good. Яаж нэг иймэрхүү газар юм биз дээ. See the guy keep many pigeon. They flying the pigeon there. Ah, pigeons. Yeah, It's like a pet yeah, pet like pigeon. pet. And people fly here. They make gambling. Gambling? Gambling. How? Like this guy have many pigeon, and another house have another guy many pigeon. And They fly like 100 pigeon from his side, 100 pigeon from his side. So when they all the pigeon go on a sky, so his pigeon catch another gang pigeon in his side. When he catch some another pigeon, like he fly 100 pigeon. If they have 105 pigeon, 102 pigeon, so he win. And when he go to return his pigeon, same guy, so he have to more pigeon from another gang. Ah, I see, I They see. confused. Аа. Энэ ингээд 100 тагта тэжээдэг өөр тэр хавьд бас нэг хүмүүс ингээд 100 тагта тэжээдэг. Тэгээд зэрэг нисгээд хідэн тагта буцаж ирэхээр нь бооцоо тавьж тоглолтой юм байна л да. Одоо би жишээ нь 100-г нисгэлээ гэхэд 120 буцаж ирэх ч юм уу те. Сонио хөвгөлтэй л. Энд ихтэй үнэхээр өгш юм аа. Энэ нурахад бараг түлхэхэд нурахаар л юм шиг харагдчих. За бой. Oh, you have the slingshot Yeah, for monkey, for monkey. just to make him scared. Scare. Yeah. Not for killing. No, Аа. Энэ чавхаараа сармагчин айлгадаг. very naughty animal. Yeah. He was very crazy. When you feel that he's very happy, same time when you go to touch, he was very aggressive. Yeah. Suddenly aggressive. Yeah. Сармагчингууд гинт уралдаг. Ер нь сармагчин өөртөө ойртуулахгүй гэж чавхавж явдаг юм байна л да. But you killed the monkey sometimes? Huh? But you killed the monkey sometimes? Ярц сармагчин алдгүй л гэж. In Hinduism, we don't kill any animal. Yeah. I'm just kidding. Yeah. I love it. За бой да. He's a beautiful. Оо. Сайн бол амар шиг байна. Also here. Ер нь энтгэх хүмүүсийг одоо л ойлгож эхэлж байна. Юунаас ч шижгэлдэггүй, юуг ч цааргалдаггүй. Байгаагаар нь хүлээж аваад зэрэгцээд амьдарчдаг тийм төрлийн хүмүүс л юм байна л да. Бид нар ерөөсөө ялаа, малаа, шургоолж харах, ална гэсэн ойлголт ерөөсөө байхгүй. Зүгээр л зохицол амьдардаг юм байна. You cannot enter. Why? You cannot enter. This is for local Аа. temple. Гадаад хүн орж болдоггүй.
Сум гинэ. Тэгэл ер нь бүх юмтайгаа сайхан зохицоол зэрэгцээл амьдарч чаддаг хүмүүс л юм байна л да. Өөрөөр хэлбэл юуны ч дайсан биш гэх юм уу? Юунд ч дайсгамдаггүй. Бүгд зохицож амьдардаг. Varanasi house. At the door you can see the sign of Ganesha. Like this one? Yeah, the Ganesha and sign of good luck. The son of Shiva, Yeah, right? yeah. Ganesha. Shiva have two sons, Ganesha and Kartik. Shiva бурхны хүүхэд нь зааны хамартай. It's like have an elephant nose. Ganesha. Yeah, elephant, You can see each house has a sign of Ganesha. Бүх байшин Ganesha-тай байт юм байна. Oh. Энэ жоохон худлаа өгөр байна. Итгэх хүмүүс ер нь гэхдээ бидний нүдээр жоохон бохирол болохоос уг нь бол энэ хүмүүсийн философи нь их байж болохоор гоё маас гоё талаас нь харуул. Надад бол таалагдчихэв. This is all old town. Oldest town. Old town, yeah. How old maybe? Varanasi old like just the fire at the burning ghat is burning more than 3,000 years. Wow. Төрөний хүн шатаадаг газар чинь 3000 жил яг тэр чигээрээ байгаа л газар юм байна л да. Pray Buddha. We pray Buddha in Hinduism. But Buddha is a god Yeah. in Hindu. Yeah. But Buddha was a human and Shiva was not human. Yeah. Like Buddha was a god. born as god. Yeah. And Rama born Rama as is human, born as human. but now He's the is god. become god. Yeah. Хинду шашинд одоо бидний мэддэг Буддаг бол адилхан бурхан гэж үздэг, хүлээн зөвшөөрдөг. Тэгтээ хүн байж байгаад бурхан болсон гэж This is the үздэг. Rama. Rama and Rama wife and Rama brother and Lord Hanuman. Энэ Rama. Рамаг бас хүн байж байгаад бурхан болсон гэж үздэг. Харин Shiva бол анхнаасаа бурхан байсан гэж үздэг юм байна. Өхөр бол ерөөсөө хотын амьдралд яг хүн шиг оролцсон юм байна. All over the street you can see the painting in the wall. How many different gods in Hindu? So many. So many. Yeah. And most popular ones are the Shiva. Shiva. How many people are here? The population. That much Shiva Lingam was here. Хинду шишин бол маш олон бурхантай. Гэхдээ ер нь бол хамгийн том нь Shiva гэж үздэг юм байна. Ийм нэг сумд орж ирлээ. Shiva байгаа гэсэн. Shiva-гийн бунхан байгаа гэсэн. Open the shoes here. Just leave for a few minutes. So where we go? Here. Oh, here. This is the Shiva Lingam inside. What is this? Shiva Lingam. Lingam. Shiva temple. This temple open in the year one time. This is the way to go into. And go inside. Yeah, only one time in the year. Only one day. Yeah, Right. for Shivaratri festival, Shiva festival. Normally day people pray from here,
Ямар сони юм бэ? Шивагийн бунхан This байсан. Энэ тэр Shivalingam come naturally up. No one established natural. Come from earth. Oh, That's why it's very important temple. that's interesting. Ямар сони. Өөрөө ургаж гарч ирсэн. Тэгээд жилд нэг удаа хаалган онгоодог. Тэгээд жилд нэг удаа хүмүүс ордог. Ер нь энэ хинду шашинд жилд нэг удаа гэсэн, тэдэн жилд нэг удаа энэ гэсэн. Тийм хүлээлт үүсгэсэн бөөнөрөө цуглардаг өдрүүд айгүй олон байт юм байна. Тэгвэр сармагчин усрч чинь. За энэ бол Шива бурхан өвс татаад байж байгаа юм байна. Open. You can wash your hand because you touch your food. Well, okay. Yeah. Ah, See, cobra and the bull, male cow. энэ Шивагийн тэмдгийг бол хаасайг юм гээд тавиад шүтчихсэн юм байна. When the puja starts, first they do with the fire. After that, they chanting mantra. So many sadhus come here. So now they do it. Yeah, very soon, in 5 minutes. Right here. No, they go down. One guy, they go down from this way. Аа, Pray from down. ингээд доошо буугаад одоо залбирлынхын цаг нь болд юм байна л да. This happen every day. Yes, morning and evening. Аа, өглөө орой болгон энийг хийх юм байна. And this Shivalingam is established by Lord Vishnu. The god Vishnu established this Shivalingam. So this is very powerful. And one of the oldest Shivalingam of Varanasi. The name of Manikanikeshwar Mahadev. Can I go? Don't go very in, just enter little bit. Аа, окей. За тэр юун дээр хүн шатаад жихад нөгөө анхны гал өгдөг хүмүүс нь ийм тусгай хүмүүс юм байна. Тэгээд энд амьдарцгаадаг. Бүх насаараа энд амьдардаг. За энэ хоёр залуухан залуу болохоор шинээр ийм энэ хүмүүсийн нэг нь болж They live here, they Overchang put the Basta. food here. they live here whole life. Yeah, Бүх насаараа энд амьдардаг. this is the best school. They don't eat onion garlic here. Why? Because who live very pure sadhu life, they don't eat onion, garlic, chicken, mutton. Like smell the Yeah. vegetables. Yes. Ийм үнэртэй ногоо иддэггүй They're маань. very And pure. don't eat meat also. No. Цагаан хоолтон дондоо бүр сонгон сармисч иддэггүй юм байна. Now the puja starts.
нь одоо эхлэх гэж байгаа юм байна. You can go little bit until there. You can go. Okay. Yeah, no problem. Манай хүн өөрөө бас их шүтлэгтэй юм аа. This is not touristic. This is like local, more original. Бол энэ сүмд жуулчид ер нь орж ирдэггүй юм байна л да. Дандаа дотоод намастай. वीडियो बना रहा है Яа, YouTube. Come here, from that side. Place for people, because this all place for Brahmin comes.
बंद नहीं लग रहा मरणेन विनश्यति